Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shangilia utukufu wa Bwana, shangilia utukufu wa Mungu. Hana mshauri, hana mtetezi. Nabwagira uhanuza kandi nagira umuvugizi. Na yote anayofanya ibyo akora byose ni kwa ajili ya mema ya binadamu. Ni kubineza y'abana b'abantu. Au yanisikia. Muranyumva. Pamoja na kupitia yale ambayo unayopitia. Hamwe n'ubundi braba bimwe waciyemo. Lakini pale mbele ni pazuri. Ariko hari imbere ni Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Yesu nashimwe. Bwana Yesu atusaidie. Yesu nadufashe cyane. Acha bariki waimbaji. Reka aheza gira abaririmbyi. Sisi tulikuja uchi na tutarudi uchi. Kiburi ya nini binadamu? Utapanda lakini utashuka tu. Watoto wanasema bila yeye hakuna chochote. Nta kimwe. Kwa sababu kubera iko jinsi alivyo. Nuko nyene nari. Iko ulikuwa hapa kama mimi. Ni muri ngana. Ninaamini umefika mahali tayari. Ndazi ko washitsa hano. Jina la Bwana ni Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu nashimwe cyane. Tusijiswali mingi, anajua kunafanya. Nitwibaze byinshi arazi icyo ariko akora. Tunaendelea na mpango wa leo. Turabandanya n'intego y'uyu munsi. Kuna yule ambaye ameandaa shukrani yake. Hariho ugira yateguye ishimwe ryiwe. Acha tumpatie dakika 2. Katumuhe minota 2. Na mpendo Emmanuel Loba. N'umukozi wacu Emmanuel Loba. Yesodelea mbele. Yari kwegera imbere. Tumpatie dakika 2. Turamuha minota 2. Aongee yale ambayo Mungu amemfanyia. Ayage bigimana yamukoreye. Na baadaye tutaendelea na mambo mengine. Ama tunabandanya n'ibindi. Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Ndio. Mimi nasimama hapa. Nanje mpagaze hano. Ushima Imana bijya yankoreye. Muri ubuzima bwanje bwose bw'ishuri. Kuva mu ntango jewe byari bikomeye. Nibuka hari mu 2016 yari muri deuxième CO. Kuri we byari ibihe bigoye. Sinari nzi yuko ashobora gushika kuronka diplome. Narashigeze hari kiri mu ntango z'umwaka. Se wiwe amubyara yaciye